Phano e fokolang ya ditshebeletso e entse hore baahi ba bangata ba batle thuso ho Mosireletsi wa Setshaba. Kantoro ya Mosireletsi wa Setshaba e ipileditse ho motsamaisi wa dipuisano le Kgotla Ketso ya Molao mmoho le bahlanka ba phethahatso ho tiisa letsoho ho netefatsa hore ditjhelete tsa setjhaba ha ho bapalwe ka tsona. E re tjhelete tsa setjhaba di atisa ho sengwa ha bahlanka ba mmuso ba phepetsa ditlaleho tsa Mosireletsi wa Setshaba ho ena le hore ba arabele ditletlebo tse hlahisitsweng. Mosireletsi wa Setshaba o re dikgothaletso tse entsweng ke kantoro ya hae qetellong di kenngwa tshebetsong. Anke ba use dikelello tsa bona or their conscience gore ha gona le di-report tse re di issueleng, they implement them, but then ba bangwe ba decide go di isa on review, waste the state resources to do that instead of making sure that they can call us, re dule fatshe re ba explainele, especially the speaker, because ke yena tshwantse oversee the executive gore okay, how can the report be implemented. Letona la Free State la puso ya kopanelo Mkhwebane o re ho hlokeha ntshetsopele ya boetapele makgotleng a metse. Ntho tsohle tse re di etsang re le mmuso re ke re qale pele ka hore batho bona ba fumana eng, batho bona ba ikutlwa jwang. Ka mantswe a mang re ke re be le baetapele ba kgonang ho utlwa sello sa setjhaba. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.